Kebawa stali do mulai rasu goti bogam vida nge warak kina warak riti magutaka goito bogam vida agastan addada hoingiruga ekamu ke wahake noige me dakkan milo neki Dharavandhoo mihiri visit Dharavandhoo futsal fiesta ge me fahuge updates taka badala milo nege Mubaratuge Dharavandhooge kulon nimuniruga kihadu miwani semi final ge puratama jaga yagin kopa kihadu puratama match failkon badi korma fahuga Dharavandhoo matchuga veterans FC Dharavandhoo team තිනෙන් එකකුන් බදික මුබාරතුගේ semi final ගේ ජාග හොදි ප්‍රථම ටීම එක වෙගෙන් මිදියේ නේ දැන් එමෙචුගේ ෆාහ කොල්ලා මෙචුගේ මොළු කුළුන් තෙරියා හනාන් දෙගෝල් කාමියාබ් කරි එන්න මේ semi ගේ ප්‍රථම ගෝල් කාමියාබ් කොදිනි අහමද් ආහිල් ආමිරු නේ තුමචු දැන් එම්මෙචු කුලෆාන කරෙස්ට රංගල රෙස්ටෙන් නොලිබි තංකොල කුළුන් තෙන්ගේ ෆරාතුන් වර්බලිකයි හොසස් කරමු දානෙන් රංගල කුළුන් de migurupa balayaruga migurupa waran undagu haataka midiye felkonna porta mechuga kihadu atum paliyefa anika devanna mechuga molen hodunu devanna mechu felkon ge nimuni malus fc wadakon evvarwege mechu evvarwi eken ekakun mechuga molukulun teriya felkon ge muhammad shiman ega hay gol kamyab kodini emihonna malus team ge gol kamyab kuri ibrahim sima tade masakare teamun hama ekka टीमा एक कुलोनी वार रंगल मसक तो रेड कुरव मसके कुरव एकम लिबनु फुर्सत बेन रंगल नुहिफिगे अलगोनमेंट नमे मैच ड्रॉ एकं हेदियै ने कुरिया मैच अलगोन गतिया दे मेरा ग्रुप स्टेज गे एम फाहो मैच ने मैच अलगोन इरादु करे विया मोलक निकुन्नानी इरादु करे कुरिया दाम बेन मे वार हानि फुर्सत अलगोनमेंट दे ओन्नानी दे ग्रुप स्टेज गे अलगोन मैच तक दे वागोतक अलगोनमेंट दे कुरिया दांगे the mubaratuge ane group badayaruga ane group committee me wes emmech hekolef meti tafatu bodu natija fenigen die match ka wegen die Kings United ge purata match mubaratuga ama emecha hisaba tankole hama faragu kodoko ai Kings United mimani ashen ekakun malos veterans ka ge match kori hoda den Kings United ki bidesi kulun terika ekiga kule team ge landutaka badayaruga sami degol kamyab kuri adi match ge mol kulun teriya iman Ilyas wes degol kamyab kuri ehen goutam mi kamyab kuri ahmad samma muhammad shahban adi hussein adil Maulus veterans badayaruga team ge goal kamyab kuri team kule eda fushi kulun teriya Ibrahim Sharif mecha de ter waran hinga maje molui ma sutim point mi kuluni waran mid mole me hinga maje alhamdulillah mubaratuga mire badayaruga mubaratuga anghen division ge purata mecha kule gotam meti ha den me paha kuri group ga di semi final ge best ge yagi na nuenota ama huriha team ka besama hulu ade meti me champion team of Irihan division ga Fathullah Sofia adi anghen division na badayaruga anghen division ge champion team 30,000 rupiah kandalifa mubarate Dharavandhoo council ge mi mubarai mi mohoge 16 වන දුහගේ හිරියා හිසාබ කුරිය දන්නේ දෙ ඩිවිෂන් ගේ ෆයිනල් මැච් මෙති 16 වන දුහගරේ